Reka nongere ngusuze kandi ngifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Davin Sport Zone, twizere ko umeze neza, twizere ko aho yose uri amahoro, ibintu ukomeje kugendekera neza cyane 5 kuri 5. Ubona ko rero nje kugena nkugeza amakuru imikino menshi cyane marya navugwa muri iki gitondo. Umukunzi wa Davin, nizere ko rero uri tayari kugenda unkurikirana neza cyane muri kino gitondo. Ati rero nje kukugezaho ikinje kukugezaho English Premier League. English Premier League bimeze bitewe n'umusari imikino, ariko kandi hari imikino baga ku mugoroba ntibagiye umukino wabaye kwa gatanu. Kugira turera hamwe English Premier League bimeze bite, scenario bimeze bite uno mwaka ifite mu no mwaka w'imikino, iraza kuba igukizwa n'iki, dore ko ishobora no gutakaza umwanya iriho wa kabiri ara muri English Premier League. Tuzakubira hamwe neza cyane. Mutoza Arteta hari byatangaza, ndetse nyuma yo kwatakaza umukino wa nimugoroba hari byatangaje byose uraza kugenda umenyera hano. Reka nkubwire ko rero rwose turaza kuba tugenda twerekeza muri Espagne, na harimo bato hatari ikipe ya FC Barcelona ntishaka kurekura, ishaka La Liga Santander, byanze bikunze bubina bwiza irayishaka. Tuzakugenda tubigarukaho neza cyane muri Espagne, tugende tukureba bire byinshi cyane baragenda bivugwa muri Espagne. Real Madrid bimeze bite, FC Barcelona, Atletico Madrid yo bimeze bite, dore ko ariyo makipe arimo muri Big 3. Rero niyo turaza kujya tugarukaho neza cyane. Reze tuze kujya mu gihugu cy'Abadage, Bayern Munich yo bimeze bite, nyuma yo kwanganyagana ikipe ya RB Leipzig byayisabaga gutsinda gusa igatwara igikombe cya Champions, dore ko irabura inota rimwe kugira ngo byibuze itwara igikombe cya Champions, nubwo bidira ikirikiza gitwara, ariko ikipe bari bakose birasango uno munsi itsindwe cyangwa inganye kugira ngo ikipe ya Bayern Munich itwara igikombe. Hari Edward Kanabe igikombe cye cyambere twaye mu mateka, tuzaza kubigaruka neza cyane tunabirambure muri kino kiganiro. Ndetse tuze kujya muri Paris, mu mujyi wa Paris ho bimeze bite, Paris Saint-Germain ese n'imyiteguro yo kubira imyitegura Champions League cyangwa ni ikindi kibazo ifite muri no Messi, nabyo tuzakubireba. Inter Domira yitwa neza cyane, FC Barcelona yitwa neza cyane, ano makipe nayo agomba kuba ahura kuri tariki agomba kuba ahura kuwa kabiri kugira ngo yisobanure, turebemo ikipe izavamo ijye muri UEFA Champions League final y'uno mwaka, nabyo tuzakurebera hamwe neza cyane. Reka rero ngubwire ngo ibyo n'ibindi byinshi cyane ubutamenye mu isi ya sport, reka kugira ngo ujye ubona buri munsi kandi subscribe kugira ngo tujye twibana munsi ku munsi, uniyandikishe kugira ngo notification yose cyangwa ikiganiro twa produce notification igiti kugeraho nawe ube informed na sport. Reka rero tukubwire ngo turagushimiye cyane wowe isubikora aka kanya kugira ngo uze ubona amakuru y'imikino menshi cyane. Reka rero mite nimanukira na English Premier League ku musoho gatanu, imikino y'amanuka gara muri English Premier League. Manchester City twaye neza cyane tsinda ikipe ya Wolverhampton Wanderers ra Etihad Stadium, igitego kimwe ku busa nicyo cyatandukanyije impande zombi ku minota 35 gusa. Obita KDB yatsindaga igitego kiza cyane kuri pass y'ita Jeremy Doku Bafo, yaje kumuhereza pass nziza cyane, ndetse aterekamo igitego kiza cyane kiza kuba kinahesha amanota 3 ikipe ya Manchester City, anayicaritse ku mwanya wa gatatu bidasubirwaho n'amanota 68, dore ko ikurikirana n'ikipe ya Arsenal ifite amanota 37, ndetse ikipe ya Liverpool de Cox iri ku mwanya wa mbere n'amanota 82 yo yamaze gutwara n'igikombe bidasubirwaho. Rero ubona ko nuko bihagaze. Arsenal nayo yatakazaga ku mugoroba ubwo yakinaga n'ikipe ya hariya rwose ya Bournemouth. Reka mitemera rero ku mikino yabaga kuri uno munsi ikipe ya hariya rwose, ubwo n'umunsi wa gatandatu nimo navuga ikipe ya Aston Villa yatsindaga ikipe ya Fulham igitego kimwe kusa, igitego cyo Julian Tielemans cyatangajije umutoza Unai Emery ndetse n'umutoza bita Marco Silva. Fulham hariya Villa Park amanota 3 arataha neza cyane, aguma mu rugo hariya ku kibuga cya Villa Park. Ubwo rero Aston Villa yitwara neza cyane. Iyo bita Everton yakinaga n'ikipe ya Ipswich Town ku isaha 10 banganya ibitego 2-2, mu gihe ikipe ya Leicester City yafashe Southampton 17. Aravuga ati nubwo tugiye kumanuka twese, ariko njyewe mfite icyo nkurusha rwose, nazamutse mbimerita. Atsinda rero ikipe ya Southampton 17 ibitego 2 ku busa. Ndetse ikipe ya Arsenal de Gunners yagiye nyine gukora kwibiraga itungurwa hari Emirates Stadium ku kibuga cyayo, yatsinda ibitego 2-1 n'ikipe ya Bournemouth. Nyamara ikipe ya Arsenal yabanjije igitego. Ubwo no mukino niwo tugiye gutadusesenguraho neza cyane. Reka tubwire byinshi cyane byaranze no mukino, ubundi urebe ese intege nke zo bitamike Arteta zari ziri, ese Arsenal yari ifite intege nke hehe. Rero nkuko nabikwibwiraga yatungwe itsindwa ibitego 2-1, mu gihe wita Declan Rice yari yakoze akazi ku minota 34 kuri pass y'ita Martin Odegaard umunya-Norvege. Declan Rice aterekamo igitego kiza cyane, ariko ubwo bita Dejan Uzeni yaje gutsinda igitego kiza cyane kuri pass y'ita bita Antonio Semenyo ku minota 37, ndetse na Evan Nessoy yaje gutsinda igitego kiza cyane. Ubwo rero reka duhite twinjira muri line-up ndetse turebe na statistics zaranze no mukino. Arsenal rero mu mutoza Mikel Arteta nk'ibisanzwe system ni 4-3-3, ubwo
rero mu izamu yari yabanjemo bita David de la Santana mu Espagne, yari yabanje mu izamu Ben White, hari uruhande rumwe rundi rukina Amahirwe yatsindaga urundi ruhande hariya rwose uruhande rw'ibumoso, ndetse bita William Saliba niwe bita Jacob Kivior barimo barakina mutima defense maze kumenyera rwose muri nomisi wo bita Gabriel Magalhaes adahari. Thomas Partey yari yagarutse neza cyane ari hagati yo bita Declan Rice ndetse na Martin Odegaard, ndetse Thomas Partey nyine ari hagati yabo wo bita Bukayo Saka ruhande rumwe imbere yabo, ndetse Gabriel Martinelli niwe bita Alejandro Trossard bari barimo barataka izamu ry'ikipe ya Bournemouth nuko byari bihagaze ku mutoza ukomeye cyane bita Mikel Arteta. Ku ruhande rw'umutoza bita Andoni Laura ukinisha systeme 4-2-3-1, ubwo rero rwose yakinishaga mu izamu bita Kepa Arrizabalaga benshi cyane bamenye mu ikipe ya Chelsea de Blues, ndetse ruhande rumwe rukino bita Milikos Kerkez umwana rwose ukiri muto ukina uruhande rw'ibumoso neza cyane, ndetse bita Julian Araujo yakinaga rero ruhande hagati yabo wakina bita Dizani Hussein yatsinze n'igitego cyiza cyane kakanye Espagne. Ikipe Arsenal, Liverpool, De Cox, Real Madrid zirimo zirashaka neza cyane ko gafite talahatari, ndetse no bita Iran na bita Zabanyin yakinaga rwose hari yakina bita Dizani Hussein, ndetse imbere yabo ari bita Tyler Adams yakinaga ruhande rumwe ari muri mediane, urundi ruhande rukina bita Rico Cook yakinaga rwose Obita Lewis Cook niwe yakinaga kuri ariya muri mediane yinde ruhande, ndetse imbere y'abakina bita Dango Watla umeze neza cyane, ndetse hirya yaho hakina bita Marcus Taravim, ndetse obita Justin Calvert akina hagati yabo, ndetse imbere yabo bita Evan Naksoy yakinaga rwose kuri attaque waje no gutsinda igitego cyiza cyane yongera kuzonga ikipe ya Arsenal. Mu kibanza nabo yatsinze ibitego bigera kuri bita Evan Naksoy, ndetse yatsindaga neza cyane. Ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal nibande basimbuye bita rwose Declan Rice yaje gusimburwa no bita Mikel Merino ku minota 74, mu gihe bita Gabriel Martinelli yaje gusimburwa no bita Raheem Sterling ku minota 86, mu gihe bita Bukayo Saka asimburwa no bita Ethan Nwaneri wamwana ukiri muto ku minota 86, kandi abaza gusimbuza bita Ben White asimburwa no bita Alexander Vladimir Zinchenko waje gusimbura abatari bahari nyine nari nababwiye Clementine ntago arahari, ndetse bita rwose umugabo ukomeye cyane bita Takiro Tomiyasu na wari Kai Havertz na wari, ariko araza kuba ameze neza cyane mu minsi iri imbere, dore ko rwose Arsenal yaje kubitangaza ku munsi w'ivuga ko Kai Havertz garuka rye rwose bimeze neza cyane. Obita Gabriel Jesus ntahari, nayo bita Gabriel Magalhaes naho hari Ricardo Calafiori ndetse na Jorginho bafite ikibazo cy'imvune nuko byari bimeze. Kora rero gukipe ya Bournemouth yaje gufata umugabo ukomeye cyane bita Julian Araujo yaje gusimburwa no bita Alex Scott yaje kumusimbura ndetse ndetse Antonio Semenyo yaje gusimbura uwo bita Justin Kluivert, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Dango Watla yaje gusimburwa no bita David Brook, ndetse uwo bita Evan Neso yaje gusimburwa no bita Daniel Jobison. Noneho rwose nuko byari bihagaze ku ruhande rw'ikipe ya hariya ya Bournemouth, dore ko rwose yaje imeze neza cyane, ndetse itsinda ikipe Arsenal nababwiye ko ku munsi w'ejo imibare kivuga, ndetse nuko twabonaga uwo bita Mikel Arteta na Paris yasohotse byagombaga kugaragara ko nyine ikipe Arsenal ishobora kuza gukubitwa cyangwa ikanganya. ubona ko nta mibare myinshi umutoza Mikel Arteta yari afite. Rero abenshi cyane bari kwibaza ati ikipe Arsenal izize iki muri no miss, dore ko ni gute ikipe ya 10 nubwo waba uvuga ati ndi ikipe rwose iri muri tegura UEFA Champions League. Abenshi cyane bakibaza ati ni gute ikipe nka Arsenal iza igatangurwa n'ikipe ya Bournemouth ku mwanya wa 10, ikipe nka Arsenal ku mwanya wa 2, kandi umazeho n'igihe ifite abakinnyi bafite maturité, bafite qualité ziri hejuru y'ikipe y'abakinnyi b'ikipe ya ahariya ya Bournemouth. Ati ni gute yaza kuba inganya kandi itegura umukino ukomeye cyane nk'umukino wa Paris Saint-Germain. Benshi cyane bagashyira akabazo ko bati Arsenal bwo iyo si gap waba ufite cyangwa si kibazo waba ufite, wari muragaragaza cyuko ikipe adversaire ihita profita ayo makosa urimo rakora ikabona aho ufite ikibazo ikaba yazikagukumena sikagutsinda. Rero benshi cyane bakavuga ati Arsenal benshi bari kuwanga iri kwitegura, abandi bakavuga ati ibyirimo rakora muri no Messi rwose imira dutungura muri English Premier League. Yego twabuze igikombe ariko
ariko yagakwiye kuba ari ikipe ishambura bitwereka yuko nyine ari ikipe yazigangana na kabane mufika kaheza umwuka kakica cyane ko kari kanayitsinze muri mukino wabanzaga cyangwa umukino ubanza hariya muri English Premier League ibitego 2-1 none ikipe irongera agira gutsinze iyo ni gap cyangwa ni weakness uba wereka adversary agomba kuba yaza akaba ya profita akagutsinda. Rero Arsenal wayikritikaho nyine ukavuga ati ni kibazo gikomeye cyane nibyo muri tegura UEFA Champions League ariko ikibazo gihari ese mwakomerezaho mugatsindwa dore ko muri ikipe yo itsinzwe byanze bikunze hari ereri mwakoze iyo ereri rero hari umukinnyi n'ubundi abagomba kongera kwikora cyangwa kumva aracyafite igihunga muri we cyatuma ikipe nyine cyangwa umukinnyi yazanye nakamumenesa akaba yagira gute akaba cyangwa igitego. Rero nimba ikibazo kuri Arsenal barimo baravuga ati turimo turitegura ugasanga uritegura ariko mu myiteguro yawe ukaba ufitemo weakness runaka iyo weakness n'ubundi hari giye gutondika kugeza kuki kuri bya bintu witegura wagera ku munsi wa finale cyangwa ku munsi wa cya gikorwa nyirizina ugiye gukora n'ubundi ya weakness ikaza n'ubundi ikaba yakwataka mu gihe uri murahangana na adversaire ukomeye. Nibyo rero abafana b'ikipe Arsenal baragira impungenge bavuga ati Arsenal yacu bimeze bite gutsindwa na Bournemouth arere turu ukaba waza ukanganya n'amakipe arimo Crystal Palace za Everton tukanganya ni ibintu nyine bitadushimishije muri mwaka w'imikino. Arsenal ni ibintu byo kugenda ikosora ubona ko uwo bita Arteta yagakwiye ko yaragize byinshi cyane yigira ku wo bita ba Carlo Ancelotti murabizi muri cyagiye batoraga UEFA Champions League ntago bavuga ngo muri championnat turayoboye cyangwa turaza kuba turegeza kugira ngo equipe turimo turitegura muri UEFA Champions League tugende tuyitsinde cyangwa se akarebera nko bita Pepe Guardiola atwara UEFA Champions League yaratsindaga muri championnat agatsinda muri FA Cup agatsinda na hehe agatsinda no muri UEFA Champions League nta kipe nimwe yigeze ahereza ubuhumekero. Urumva nyine abakinnyi bari muri form zo gutsinda icyo gihe bakomereza bagatsinda ariko iyo bari muri form zo kuba batsindwa cyangwa bakanganya byanze bikunze ako kantu gashobora kubakurikirana bakora Arsenal. Ubwo nyine abafana hari icyo muzi cyane nicyo muri kureba ku ruhande rw'ikipe yanyu ariko igihari nuko nyine imyitwarire yanyu muri no Messi nagemeze neza cyane bwo muri tegura UEFA Champions League no gushyira akabaza ariko ikindi gihari cyo kwishimira nuko na mukeba cyangwa ikipe muhanganye mugomba kuba muhanganye ku munsi wa gatatu nayo irimo iratakaza ku mugoroba nayo yatsinirwaga ibitego bigira kuri 2 kuri kimwe n'ikipe ya Strasbourg. Urumva ko mwese nyine mwatakaje bitandukanye n'amakipe arimo FC Barcelona ndetse na Inter zose ku munsi w'ejo zose zitwaye neza cyane ntago zishaka gukora ikosa zashaka nyine kugira kuri wa munsi wo kwa kabiri zose ikipe itavuga ati waratsinzwe na kanaka nanjye nabishobora nyine ikipe ntuyihereza ayo mahirwe yo kuba yagutekereza cyane ngo ati ko Bournemouth yagutsinze ngewe ni gute nta gutsinda ko Bournemouth nyirusha statistique nyiburusha imibare myiza nyirusha n'abakinnyi beza ni gute nyine adversaire abari gutekereza. Reka tuve kuri umukino w'ikipe Arsenal tweyerekeze ku yindi mikino yabaga hari ya nyine ku mugane baraye tuze gusoza n'ama fixtures hari kuno munsi ari muri English Premier League ndetse no mu yandi ma championnat. Ikamite nikomeza mu igihugu cya Espagne Deportivo Alaves ku munsi w'ejo yanganye n'ikipe Atletico Madrid ubona ko nayo ntago bimeze neza cyane muri no misi. Ikindi nuko ikipe ya Villarreal yatunguye ikipe ya Osasuna itsinditego 4-2 Las Palmas itsindwa na Valencia ibitego bigera kuri 3-2 mu gihe FC Barcelona rwose komeje kwitwara neza cyane ndetse navuga ati turashaka igikombe cya championnat bubiri na bwiza Haswike ameze neza cyane yatsindaga Real Valladolid yari yanamwanje ku minota 6 gusa wita Sanchez yabateretsemo igitego ariko uwo bita Rafinha Elias Berori ku minota 54 yishyura ikipe FC Barcelona ndetse uwo bita Firmino Lopez kuri pass wita Gerard Martin baje gutsinda igitego kiza cyane bituma rero ikipe ya FC Barcelona komeza kuyobora championnat ya Espagne imeze neza cyane n'amanota menshi cyane amanota 79 mu gihe yamaze gusigamo amanota 7 ikipe ya Real Madrid iza kuba ikina uno munsi. Rero ikindi kintu wamenya Real Madrid nyine ku mwanya wa 72 mu gihe ikipe ya Atletico Madrid iri ku mwanya wa 3 mu gihe ikipe ya Atletico Club Bilbao 60 iri ku mwanya wa 4 Villarreal iri ku mwanya wa 5 n'amanota 58 mu gihe Real Betis yowita Antonio Santos iri ku mwanya wa 6 n'amanota 58 nuko bihagaze hari muri Liga Santander. Amakipe amanuka ni Las Palmas ni Real Valladolid ndetse n'ikipe ya Leganés dore ko zose
imwe ifite 16, Rio Valladolid yaramanutse, iyo bita Leganés 30 ndetse n'ikipe ya Las Palmas ifite amanota 32, Girona iri ku mwanya 17 n'amanota 35 ndetse na Deportivo Alaves banganya amanota ariko batandukanyijwe n'ibitego by'imyenda barimo. Ikintu wamenya rero ku ikipe ya FC Barcelona nimbura umufana wayo uwo bita rero Hans Flick ku munsi w'ejo yari yagerageje kubaruhutsa abakinnyi be bose yabaruhukije, ariko ikipe imumenasheje mukubise itega aravuga ati nyaboneka, aravuga ati Lamine Yamal ngwino, uwo bita rwose abakinnyi benshi cyane base binjiramo, gusa ariko amite nkubwira nka rwose nk'abakinnyi bari babanje mu izamu ari banje mu bita Mark ter Stegen yari asimbuye bita Chesney dore ko nyira amazi misa mu gihe ter Stegen yari yaravunitse, ndetse rwose hariya imbere hari wita Gerard Martin ndetse wita Andreas Christensen yari yagarutse asimbura abo bita ba Pau Kubaski ndetse n'abandi. Ronaldo Araujo nawe yari yagarutse neza cyane, numva ko abakinnyi babanzamo yabateguriye ikipe ya Inter de Milan ku munsi wa kabiri, ndetse bita Hector Font yari yakinnye hariya kuri nimero 3 ndetse imbere y'abakinnyi bita Gavi yari yongeye gukina no bita Pedri Gonzalez ndetse obita Asufati yakinyemo, urumva ko rwose Afrika yabanjemo abakinnyi babasimbura benshi, ndetse Dani Rodriguez nawe yari yaje akina kuri handi rwo bita Lamine Yamal yajyaga akinaho obita Firmino Lopez nawe yari arimo arakina hariya imbere, rwose batakisha Pau Victor n'abakinnyi bakinaga ku ruhande rw'ikipe ya Barcelona. Uribaza ati Lamine Yamal ari yaruhukijwe, ariko n'ubwo yaje kwinjizwamo ku 38 obita Afrika abonye ko biraza kumukomerana, ndetse uwo bita Frenkie de Jong yaje gusimbura Pedri Gonzalez, ndetse bita Asufati asimburwa na Rafinha ku 56, ndetse uwo bita Pau Victor aza gusimburwa n'uwita Dani Olmo, ndetse uwo bita Pablo Gavira aza gusimburwa n'uwita Eric Garcia. uwo bita rero rwose umugabo ukomeye cyane bita Hans Flick yarafite ku gatebe benshi cyane ba Inaki Penya umuzamu Chesney yarahari, Pau Kubarsi yarahari, Oita Inigo Martinez yarahari, Eric Garcia yarahari, Obita Landi Fela yarahari, Dani Olmo yarahari, Frenkie de Jong yarahari, Noah Torres yarahari, ndetse na Ferran Torres yarahabaye, ndetse na Rafinha Biri yarahari, ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Lamine Yamal. Kose bari bahabaye abakiniro bashaka kugaruka mu minsi iri imbere ku ruhande rwo Hans Flick. Marc Casado aragaruka, Robert Lewandowski aragaruka, ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Alexandre Baradera. Abo rwose baraza kubagaruka dore ko ngo batangiye n'imyitozo gake gake, ariko ubita Gilles Olivier Konde we ntabwo biramenyekana dore ko asotse anavu ifite akavune ubwo bakinaga ikipe ya Inter de Milan ndetse na Marc Barner, rwose bitazi igihe bazagarukira nuko byari bihagaze korana n'ikipe ya FC Barcelona. Rero uri bazuti mu gihugu cy'Ubudage ho byari meze bitebwo ndirukanse mu gihugu cy'Abadage ikipe ya RB Leipzig yaje kunganya n'ikipe ya Inter de Milan n'ikipe ya Bayern Munich ibitego 3-3 mu gihe Borussia Mönchengladbach byanganyije n'ikipe ya Hoffenheim ibitego 4-4 mu gihe St Paul nzwe n'ikipe ya Stuttgart igitego kimwe kusa, ndetse ikipe ya Nyon Berlin yaje kunganya n'ikipe ya Werder Bremen ibitego 2-2 mu gihe Borussia Dortmund yafashe ikipe ya Wolfsburg itsinda ibitego 4 ku ubusa. Ibitego byo bita Seydou Gracias igitego kiza cyane ku munota wa gatatu, ku munota wa 59 Seydou Gracias akongera igitego kiza cyane, Karim Adeyemi aza gutsinda igitego kiza cyane ku munota wa 39, ndetse ku munota wa 73 Karim Adeyemi aza gutsinda igitego kiza cyane. Ikipe ya Borussia Dortmund ubona ko muri no misi yarongera zuka aho iviriye muri UEFA Champions League. Muri Champions ntabwo yatsindaga, ariko UEFA Champions League yatsinda. Ubu rero form nayo yazigaruye hariya muri Championnat y'Abadage kugira ngo byibuze izongere ijye mu marushanwa ya ku mugabane w'Uburayi muri UEFA Champions League ndetse n'andi marushanwa yari ku mugabane w'Uburayi. Ubona ko yagarutse neza cyane mu gihugu cya Abataliyani. Ikipe ya Cagliari yakinaga na Udinese, ikipe ya Parma ikina na Como, ndetse ikipe ya Lecce yakinaga na Napoli, mu gihe ikipe ya Inter de Milan yakinaga na Hellas Verona. Inter de Milan yatsinze igitego kimwe ku busa tsinda Hellas Verona. Ikipe ya Lecce itsindwa na Napoli igitego kimwe ku busa, mu gihe Como yaje gutsinda ikipe ya Parma igitego kimwe ku busa, ndetse Udinese itsinda Cagliari ibitego 2-1. Mumva ko Inter de Milan ikomeje kwiruka nk'inyuma ya Napoli yamaze kwandikisha amanota 77 ku mwanya mbere, mu gihe Inter de Milan nyuma ko yatakazaga muri weekend yashize rwose byatumye rero itakaza amanota mituma Napoli igenda yikorera utuntu twayo ikomeza kugenda nyine iyobora, bigiye Inter de Milan ari ku mwanya wa 78 rumva ko harimo gap y'amanota agira kuri 3. Strasbourg mu gihugu cy'Abadage
Strasbourg mu gihugu cy'Abafaransa yazaga gukina n'ikipe ikomeye cyane ya Paris Saint-Germain. Strasbourg iza gutsinda ikipe ya rwose ya Paris Saint-Germain ibitego 2-1, ndetse ikipe ya Toulouse iza kuba itsinda ikipe ya Reims ibitego 2-1 mu gihe Saint-Etienne yaje gutsinda AS Monaco ibitego 3-1. AS Monaco itsinda Saint-Etienne plutôt. Numva ko byari ibintu byiza cyane, ariko Paris Saint-Germain nyine yitwaye nabi nabyumva, nayo irimo iritegura umukino wa Arsenal nuko bihagaze. Reka rero kubwire ko rwose mu gihugu cy'Abadage Bayer Leverkusen iraza kuba ikina kuno munsi niza kunganya gusa igikombe. Hari Edward Ken n'abasore bafatanyije gukina hariya muri Barcelona ko bahita batwara igikombe, aragiherezwa neza cyane. Ariko ikintu wamenya mu gihugu cy'Abadage Wolfsburg iraza gukina Westkiel ku isaha ya 9:30 mu gihe ikipe ya Freiburg iraza gukina Bayer Leverkusen ku isaha ya 11:30 mu gihe Mainz 0-5 aza gukina Eintracht Frankfurt ku isaha ya 1:30 mu gihe mu gihugu cy'Ubwongereza amakipe arimo Manchester United iraza gukina Brentford Derby ku isaha ya 9, Newcastle ikina Brighton of Albion, ndetse ikipe ya West Ham iraza gukina na Tottenham Hotspur, mu gihe Chelsea de Blues umukino ukomeye cyane baza kuba ku isaha ya 11:30 iraza gukina n'ikipe ya Liverpool the Cops. Hariya rwose umukino waza kuba ubera Stamford Bridge ku kiraro, umukino ukomeye cyane ubona ko bita Enzo Maresca niwe rwose ushobora gushaka amanota kugira ngo byibuze ariko ko Big Four yakomeza guhangana cyangwa se abe yafata no mu myanya byibuze 6 ya mbere, akaba irimo akazakina wenda Europa League akimprovimanga akava muri Conference League nuko bihagaze. Rero ikintu wamenya rero ku mugabo bita rwose utoza ikipe ya Newcastle, rero uwo mugabo rwose ikintu kihari nuko arasabwa gutsinda kugira ngo aze kujya imbere ya Man City. Nakora ikosa gato kanganya Man City akoma ku mwanya gatatu, nahize mu makipe atatu. Benshi cyane bavuga ati shano no kurangiza mu makipe 10, ariko ubu imeze neza Man City iraryana iteye n'ubwoba. Real Madrid iraza gukina Celta Vigo ku isaha ya 8 mu gihugu cya Espagne, mu gihe Sevilla iraza gukina na Leganes, mu gihe Espanyol iraza gukina na Real Betis, mu gihe Real Sociedad iraza gukina na Atletico Club Bilbao. Aka ni akamatch nako keza cyane, ariko ubona ko Real Sociedad iraza gutsinda cyane neko ikipe ya Atletico Club Bilbao muri itegura Europa League iraza gukina na Manchester United ya Old Trafford ku kibuga cya Manchester United, umukino turoshye mu gihe yanatsindiwe yari mu rugo Atletico Club Bilbao. Nuko byari bihagaze n'ikipe Manchester United ibitego bigera kuri 3-0. Urumva ko nyira afite imibare myinshi cyane. Ikindi kintu bamenya nuko mu gihugu cy'Abataliyani naho hari imikino myinshi cyane, tuzaza kugira ikiganiro cyo kubigarukaho neza cyane. Rero reka dusoreze ahangaha, turajya ngo turagukorera ikiganiro kirambiranye tugutegura icyamukanya cyuzemo transfer amakuru y'imikipe ya Arsenal nyuma yo gutsindwa, ndetse press conference y'umutoza Mikel Arteta nyuma y'uko yatsindiwaga umukino ku mugoroba. Reka tugushime tukubwire ngo kugira ngo uze kugenda ukibona notification yacyo, kandi subscribe kugira ngo tujye twibana umunsi ku munsi. Imana ikomeze kurindi kwiteho iguhe guhahura nke mu byo urimo byose yanguze. Assalamu alaikum, twegwe turi Darwin na akagaruka Darwin Sport Updates.